laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات مكية. سورة الصافات سمورة لله سبحانه وتعالى o nodditirɗum ɓeeɗo malaikaaɓe makko ɓe tawata ko malaikaaɓe saffinotooɓe ka asama'uuji dow ton fi juulangol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala rewa mo kanko Allahu jalla wa ala. As-Saffat ko ɗum ɗo woni ma'na muɗum e maaku karmokoɓe ɗuuɗuɓe jiyaɓe e karmokoɓe tafsir. Sifa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu e Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kanyumma e imamu Ikrima e Sa'id ibn Jubair e imam Mujahid e imamu Qatadata e ko wona ɓeɗo e karamokoɓe ɓe tawata ko karamokoɓe tafsir. Imam al-Qurtubi rahimahullah ni ɓe eggi konngol ɗimmol wol tawata ko ittangol e karamokoɓe goo ɓen ɗon maaki wonde almuradu bisaffati huna ko at-tayr ko faandaɗo e konko saffini ko ɗum woni ɗiɗo colli. Allahu azza wa jalla وي أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أنكو الله جل وعلا وي أنا بيدو يمبي يدوبي كامبي بي ألا يؤدي ɗiɗo colli ɗi tawata ko wondi sengo dow maɓɓe kandi ɗin ɗon colli tawa ko ɗi fontuɗi gabitanji majji on ko ɗi saffiniɗi kadi yaata ɗon haray ɗi fonta gabitanji majji on ɗi ñobba tele pellet jogitaaki ɗi kandi ɗin ɗon colli hakkunde asama on kañumma e leydi ndin siwana kanko Allahu jalla wa ala. Makkiyatun ko simore nde tawata ko tippinande e dow nelaaɗo on Muhammad alayhi salatu wassalam ko attiɓe ferude ɓe iwa Makka ɓe seeno Madina. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi was-saffati saffa faz-zajirati zajra فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. الله تبارك وتعالى وي والصافات كانكو الله جل وعلا أوندري بيدو ملايكابي بتوتا ko saffiniɓe walla saffinotoɓe e rewgol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e juulangol mo kanko Allahu jalla wa ala saffan hattirde saffinagol. Kamɓe malaika ɓen ɓe saffinoto tawa saffeji maɓɓe ɗin ko saffeji ɗi tawata ko feewuɗi tawa saffeji maɓɓe ɗin ko saffeji ɗi tawata ko ɗi timmuɗi.
on waɗi sinelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɗaɓɓiri en enen mofte maɓɓe ɗen wonde yen saffinor siɗen juulude wano malaikaɓɓen ɓe saffinorta non. ɓe landiti sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maaki ene e on saffinotako wano malaikaɓɓen kamɓe ɓe saffinorto noon si ɓe juulande allahu tabaraka wa taala walla si ɓe rewde mo. sahabaɓɓen landi ko honno woni no ɓeɗo malaikaɓe ɓe saffinorto. elaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki kamɓe malaikaɓɓen ɓe daroto ɓe saffino ɓe ɓadodira haa ɓe timmina saffe kala saffe si ɓe sinca saffe goo ɓaawo on ɗum. kamɓe malaikaɓɓen ɓe daroto ɓe fe'ewa ɓe ɓadodira haa ɓe timmina saffa si ɓe sinca saffa ɗimmo. ɓe timmina on ɗon kadi si ɓe sinca saffatanmo. allahu tabaraka wa ta'ala o wi o wondiri ɓeɗo malaikaɓe o wi fazzajirati zajra oɗo gila ka assafat ɗo haa ka fattaliyati dhikra. ɓeɗo karmokoɓe ɓe jantiɗen inde muɗum nanen woni ibnu mas'ud radiyallahu anhu e ibnu abbas radiyallahu anhuma e imamu ikrima kañumma e sa'id ibn jubair e imam mujahid e imam qatadata rahimahumullah ɓeɗo maaki wonde kanko allahu jalla wa ala ko o faandiɗo ko malaikaɓɓen. wana woniri non wassafati kanko jalla wa ala ko malaikaɓɓen woni ko o wondiri. wana non azzajirat kañumay attaliyat ko kañum malaikaɓɓen. woni ma'ana muɗum fazzajirati kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wondiri ɓeɗo malaikaɓe sifitorɓe oɗo sifa. karmo koɓɓen firi ɗum ɗo firoji ɗiɗi. woɓɓe go maaki wonde fazzajirati zajara kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wondiri ɓeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe soggayɓe duñayɓe ɗeɗo duule ɗe tawata ko rondiɗe ndiyan zajran hattirde duñugol haa kanɗe duule ɗen ɗe takkodira. woɓɓe go e maɓɓe maaki wonde fazzajirati kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wondiri ɓen malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe haɗayɓe ɗiɗo boneji ɓe holla kanugol kañum ɗinɗon boneji ɓe holla bonugol ɗinɗon boneji. zajran hattirde haɗugol ma'ana muɗum ko ɗum woni ñaaɗugol e hoore muɗum ŋerma kadi. ɗum woni bi ma'ana ɓen malaikaɓe ɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe sifa jibrilu alayhi salatu wassalam. ballo woodi karmokoɓe go maakuɓe wona imamu suddi walla abdurrahman ibnu zayd ashakku indi ɓe maaki wonde azzajirat ɗo allahu jalla wa ala waɗi jam'u kono tawi kanko tabaraka wa ta'ala ko o faandi ko jibrilu alayhi salatu wassalam li annahu huwa almuwakkalu bilwahyi. sabu tawde kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalam ko kamɓe woni ko halfina addugol wahyu on yottina e kañum nelaɗo mo allahu jalla wa ala neli ɓe e muɗum on. ɓe maki idan wonde fazzajirati zajara ko faanda ɗo ko jibrilu alayhi salatu wassalam, yani ɗo no ardi non ko jam'u mo tawata ko yuradu bihi almufrad. karmo koɓe go maki wonde la ɗum ɗo kadi ko noneji e malaikaɓe woni na jibrilu alayhi salatu wassalamu tun wano jantorɗen non karande lawol.
wana imam qatadata alayhi rahmatullah konngol goo kadi no itta e maɓɓe ko wona ko ɓe maaki ko wonde ko faanda kon ɗo ko malaika ɓen ɓe maaki wonde fazzajirati zajran on ɗo ko faanda ko ɗen ayeje qur'an mana muɗum ko kañum ayeje qur'ana ɗe tawata ko ayeje ɓanginɗe ŋerme kañumma e ñaaɗugol e hoore ɗiɗo piiji harmuɗi kañumma e hoore ɗiɗo piiji ɗi tawata ko haɗaɗi zajran hattirde ñaaɗugol e hattirde ŋermugol ayi kanko allah azza wa jalla o wondiri ɗen ayeje ɗe tawata ko ŋermuɗe ayeje ɗe tawata ko haɗuɗe ñaaɗuɗe moƴƴa e hoore ɗiɗo piiji harmuɗi hattirde haɗugol hattirde ñaaɗugol fattaliyati kanko allahu azza wa jalla o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko jangayɓe dhikran ndeɗo alqur'anare makko kanko allahu jalla wa ala o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko jangayɓe kañum ndeɗo deftere makko nde o tippini ha e nelaɗo muhammad alayhi salatu wassalam karamokoɓe go maki wonde oɗo attaliyat wonde na malaika ɓen tu woni ko faanda mana muɗum ko kala ɓen ɓe tawata ko jangayɓe kañum ndeɗo alqur'anare makko teddunde ndeɗo deftere makko mawnunde ko ɓe woni kanko allahu jalla wa ala ko o wondiri ɗo jumi meɗen tabaraka wa ta'ala o wondi ɗeɗo wondoje tati ɗe tawata ko wondoje mawɗe tawi noon ko woni kon almuqsamu alayhi ko wonda e dow muɗum kon walla ko woni kon jawabul qasam ko inna ilahakum lawahid mana muɗum ko o wondi ɗeɗo wondoje tati fof ko ardiniri ɗeɗo ko fi tabintingol ɗum ɗo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi o wondiri ko o jantani en ɗo fof ko pellet ilahakum no reweteɗo moɗon on handuɗo e dewal foddi e maggal on tawa si a rewimo a rewi hanaɗo rewede si a rewalimo a salike rewde hanaɗo rewede lawahidun kanko allahu jalla wa ala o wi ko goto pet ko goto pet ɗum woni kanko allahu jalla wa ala on waɗi si o wi wonde wa qala allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayni innama huwa ilahun wahidun kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi kanko o wi'i wonde wata en jogi to dey reweteɓe ɗiɗo ko waɗi noon kanko allahu jalla wa ala ko o reweteɗo goto pet ɗum kadi la ilaha illa hu reweteɗo e gonga ala siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala pet kanko allahu jalla wa ala o wi inna pellet dey ilahakum no reweteɗo moɗon handuɗo e dewal foddi e maggal on la wahidun ko pellet ko o goto dey wana ɗiɗo wana tato fadlan ɓura ɗon bal ko o goto pet kanko allahu jalla wa ala ɗum waɗi nde ɓeɗo heferaɓe quraish ɓe arnoɓe tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe wi ene muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim ɓe wi menen a yi'i ko min woni e rewde kon no wayi joni an yiɗa noddude men e rewgol reweteɗo mo tawata menen mi yi'ali mo min anda ko honno o wayi ene e on joomi maɗon ko o min dhahabin walla min fidda ko kanŋe o woni ko o laatori ka ko haalisi woni ko o laatori baɓe landike ɗum nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allahu tabaraka wa ta'ala o tippini cortewol ngol tawata ko sura kamila allati hiya thuluthul qur'an cortewol ngol tawata kangol tunko ngol tatagal qur'anare nden o wi qul ayya muhammad sallallahu alayhi wa sallama
لهؤلاء المشركين الذين يسألونك عن ربك هو أي الذي أعبده أنا معبودي الله أحد ما كان شركة بدو wonɓe ma e landade fi jomi maɗa wonde ya sifanoɓe no o wayi ma kamɓe dey on ɗon allahu ko allahu on ahadun ko o goto fi zatihi ko o goto wa fi rububiyatihi ko o goto wa fi uluhiyatihi ko o goto wa fi asma'ihi wa sifatihi ko o goto jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wima kamɓe wonde on ɗon dey ahadun ko o goto lam yalid o jibinali ɗum woni o ala zurriya walam yulad o jibinaka ɗum woni o ala mawɓe ɗum ɗo oɗo lam yalid walam yulad kanko allahu tabaraka wa ta'ala bayyana fi hadihi wahdaniyatahu fi zatihi kanko tabaraka wa ta'ala o ɓangini kadhalika wahdaniyatahu fi rububiyatihi o wi allahu samad kanko allahu jalla wa ala ko kanko woni fandorteɗo kala hunde mana muɗum ko kanko tun woni ko ɗaɓɓirta tawa si o okkima a heɓi si o ɗawima a ɗawama sabu non honɗum jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi in yansurkum allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'dih o wi si allahu azza wa jalla o walli on hay goto wawata on folude si kanko allahu o woppi on o wallali on ko hombo marɗon wallowo on ala haye goto waɗi o wi wa man nasru illa min indillah o wi ballal ala siwana iwrungal ɗamakko ngal kanko allahu jalla wa ala ɗum holli wonde allahu samad kanko allahu jalla wa ala ko kanko woni fandorteɗo kala hunde wasinelaɗo on tigi sallallahu alayhi wa sallam ɓe janni en wonde si tawi en juuli en salmini no jiya ko wi'eten ko mantirtenmo kanko allahu jalla wa ala allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta ko ayyo allahu ala wawuɗo ɗawde ko okkuɗa ko si a okki okkama ko wana noon kadi ala wawuɗo okkude ko ɗawɗa ko holli jaka allahu samad kanko woni fandorteɗo kala hunde ɗum ɗo ko hollay ɗum en wonde kanko allahu jalla wa ala ko o wahidun fi rububiyatihi kanko tabaraka wa ta'ala o ɓangini kadi fi nafsi sura wahdaniyatahu jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatih o wi wa lam yakun lahu kufuwan ahad kanko tabaraka wa ta'ala o wi alanamo dey yerujo hay e goto mo o fotata ala kanko tabaraka wa ta'ala ala mo o fotata ala yerujo mo tawata ko eɓɓeteɗo e makko kanko jalla wa ala si tawi hawri en daari kanko allah azza wa jalla himo wi'e inɗe ɗe tawata zahir majje on woɓɓe goo kadi no innede ɗe kono si a daari kamin baabi ko wiyete kon as-sifa ka sengo sifa sifitorgol ko ɗen ɗon inɗe tindini kon kanko allahu jalla wa ala e ɓemɓe tawata ko innaɓe ɗen ɗon inɗe ko mawnino hakkunde maɓɓe mathalan almalik ko ismun min asma'illahi jalla wa ala kanko allahu tabaraka wa ta'ala o holli en woɓɓe kadi no inne malik wa qala almaliku tuni bihi وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي لفوق ملك
ono oɗo fi o innama ko o malik e ndeɗo inde nde allahu tabaraka wa taala jogiti ko en fof meɗen hiɗen andi mulkullahi jalla wa ala wa mulku dhalika arrajul baynahuma kama bayna dhati llahi jalla wa ala wa bayna dhatihi huwa ha goto famane wa nafsu shay allahu azza wa jalla min asma'ihi al-aziz kanko joom meɗen tabaraka wa taala o holli e wonde woɓɓe goo nodderama ɗum ɓeɗo baba gotoɓe annabi yusuf alayhi salatu wassalam lamma dakhalu alayhi nde ɓe natunoɓe tawi annabi yusuf ɓe wi ya ayyuha al-azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayl la wa tasaddaq alayna inna allaha yajzi al-mutasaddiqin ɓe noddiri annabi yusuf alayhi salatu wassalam ɓe wi ya ayyuha al-aziz Allah azza wa jalla min asma'ihi al-aziz kono en fof ɗen andi izzatullahi jalla wa ala wa izzatu yusuf alayhi salatu wassalam baynahuma kama bayna allahi jalla wa ala wa bayna yusuf alayhi salatu wassalam ko waɗi so wi wa lam yakul lahu kufuwan ahad idan sen daari kanko allahu jalla wa ala e nder ngol ɗon cortewol gotol ngol heferaɓe landi nelaɗo alayhi salatu wassalam yo nelaɗo on sifanoɓe joomi maɓɓe mo ɓe rewata o woni joomi meɗen tabaraka wa taala allahu jalla wa ala tawalla bil ijaba yarhamkallah kanko allah tabaraka wa taala o fawti jabagol ngol o wi qul maako huwa on mo landiɗon lam fiimu momi rewata on min allahu ko allah on noon ahadun ko o gooto jon noon ka ɓangingol ko o gooto fii dhatihi joomi me wi lam yalid wa lam yulad ka ɓangingol ko o gooto fii honno wiyete rububiyatihi kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o wi'i wonde allahu samad ka ɓangingol wonde ko o gooto kanko tabaraka wa taala fi asma'ihi wa sifatih o wi walam yakun lahu kufuwan ahad jon noon amma fi ɓangingol wonde ko o gooto fi uluhiyatihi man kana wahidan fi dhatihi wa wahidan fi rububiyatihi وواحدا في أسمائه وصفاته لا يستحق العبودية والألوهية إلا من هو كذلك hatun handa fodda e ko wiyete kon dewal e maccinɗinanede tawa ko ɓadorgol yankinanagol rewa siwana on mo tata ko non o sifori ɗum le heɓota ko hay e goto illa Allah azza wa jalla ko ɗum karmokoɓe go maki wonde ɗum ɗo ko jawabu mo allahu tabaraka wa taala jaabi ko heferaɓe landino kon nelaɗo alayhi salatu wassalam on istifham mo ɓe waɗi tawi ko istifham mo tawata ko lil inkari ɓe warrunomo nde nelaɗo alayhi salatu wassalamu makannoɓe wonne qulu la ilaha illa allahu tuflihu ɓe wi a ja'ala al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab kamɓe ɓe wi kayfa yas'u lil khalqi جميعا بإله واحد مع شتى هوائجهم الله عز وجل والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد بلت كوي ينكون كنون في كلا هدون سرتي كنو رويته دمو كوغوتو بت كانكو تبارك وتعالى وي رب السماوات kanko jeyɗo ɗiɗo asama'uji jeɗɗi ay bi ma'ana taguɗo ɗi on laamiɗo ɗi on o jeyɗi tawi kanko woni firlitade kadi e majji kanko toppitiɗi rabbu samawati kanko jeyɗo ɗiɗon asama'uji jeɗɗi wal ardi kañumma e leyɗe ɗen jeɗɗi wama baynahuma e dendaningal ko woni hakkunde ɗin asama'uji ɗon jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi o wi wa rabbul mashariqi
kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko woni jeyɗo kadi ɗeɗo ɗe tawata ko fuɗirɗe kañum naange ngen. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanni naange ngen nyande wo nyande fuɗirde kañum may mutirde. ɓe maaki lishamsi fi kulli yawmin mashriqun wa maghribun, ko nyande kala nyande fini weeti nangen no mari kange fuɗira. singe fuɗiri ɗon hande jango na ɗon nge fuɗira. ge mari wana non kadi mutirde, singe mutiri nden mutirde hande jango wana nden ɗon mutirde. e nder hitande nden balɗe 360 de wonde fawa ɗum ɗo fop nyande wo nyande nange ngen no mari kange mutira, kange fuɗira, hinge mari kange mutira. tawa singe fuɗiri ɗon hande jango na ɗon nge fuɗirta, singe mutiri ɗon hande jango na ɗon nge mutirta. radi kanko Allah azza wa jalla sen daari nokkugo wi'e rabbu almashriqaini wa rabbu almaghribaini. afwan nokkugo ena taw rabbu almashriqi walmaghrib, rabbu almashriqaini wa rabbu almaghribaini, rabbu almashariqi walmagharib. goɗɗum waddi mufrad, goɗɗum waɗi musanna, goɗɗum waɗi jam. imamul Baghawi ɓe maaki rahmatullahi alayhi ɓe maaki ko waɗi ɗon mufrad o wi rabbul mashriqi wa rabbul maghrib. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala jeyi fuɗirde nden ka nangen fuɗirta ɗon, kanko jeyi mutirde nden ka nangen mutirta ɗon. ɗon ma'ana muɗum on ko jiha on o faandi. ɓe andi si innama ɗo ka funnange ko jiha bange mo tawata ko bange yajuɗo. ɗon ko jiha on o faandi kanko Allah. si innama kadi ka funnange ko jiha ko on bange ɗo woni ko o faandi. amma si tawi hawri innama rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini, joomi fuɗirɗe ɗen ɗiɗi kañum may mutirɗe ɗen ɗiɗi, ɓe maaki ɗon ko faanda ko mashriqu as-sayfi wa mashriqu as-sita, maghribu as-sayfi wa maghribu ash-shita. mana muɗum a joni o jihaɗa o feccama pecce ɗiɗi. feccere goo woni sengo goo bange goo e nder ko wiyeteɗon ndungu ngu fof nangen ko sengo ɗon woni ko fuɗirta fi kala nyande wo nyande nge dirtay seeɗa, kono on bange ɗon no ɗon. oɗa bange kadi ɗimmo ceeɗu ngu fop nange ngen ko ɗon woni ko nge fuɗirta fi kala nyande wo nge dirtay seeɗa. joni haray ko jiha wonnoɗo goto on ɗa ko on ɗon fecca pecce ɗiɗi. feccere nde tawata nangen ko sengo ɗon yaltirta ka ndungu, e feccere nde tawata nangen ko ɗon yaltirta ka ceeɗu. wa nafsu shay'in ka mutugol. ɓe maaki amma ka o jantiɗon fi almashariq walmagharib, ɗon kanko tabaraka wa ta'ala ko o faandi ko fi nyande wo e nyande. wona ibn Abbas ɓe maakir noon nyande wo e nyande, nyande fini weeti wo nange ngen nge dirtay ka fuɗugol magge, nge dirtay ka mutugol magge. wana hande kange fuɗiri ɗon jango na ɗon net nge yaltirta, nge dirtay seeɗa. kange mutiri ɗon hande kadi jango na ɗon woni kange mutirta, nge dirtay seeɗa. ɓe maki ko ɗum woni ma'ana almashariq walmagharib. wa ala hada si neɗɗo on daari o taway ko wiyete tanaqud ala hakkunde majje. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna no menen deyi, ay menen joomi moɗon, ɗum woni min joomi moɗon, min taguɗo on zayyanna samaa ad-dunya, min cuɗiri asama aduna on, ɗum woni o asama arano.
bizinatinil kawakib cuɗaari ɗeɗo koode. kanko tabaraka wa ta'ala o wi wonde kanko Allahu azza wa jal o labini oɗo asama aduna o cuɗirimo cuɗaari ɗeɗo koode. waɗi neɗɗo si yalti jemma niɓɓituɗo mo tawata koode ɗen no yalti, si o tiggitiki o ndaari sengo dow makko o yiyay ko foti, o yiya ko laba, ko golle Allah azza wa jalla. wono wiiri noon walaqad ja'alna fi samai burujan wa zayyannaha linnadirin. o wi gomɗi dey menen mi waɗi ka asama dow ga pitili, ɗum woni ma'ana muɗum ñalampuji. o wi min labini ɗum kadi min cuɗi ɗum moƴƴa wonande ɓe yimɓe ndaarayɓe. kala ndaaruɗo o tawi pellete ɗum ɗon o laba. o wi walaqad zayyanna samaa duniya bi masabiha. gomɗi dey menen min labiniri oɗo asama aduna ɗiɗo ɗi tawata ko pitili, ɗum woni ɗiɗo lampuji, tawi ko o faandi ko ɗeɗo koode. neɗɗo si daari ɗum ɗo o tawa pellet ko sunna allahi alladi atqana kulla shay. o wi wa hifdan, ay ma'ana muɗum ja'alnaha hifdan, min waɗi kañum ɗen ɗon koode ko ɗe renirɗe, ko ɗe aynirɗe, ko ɗe heedirɗe min kulli shaytanin, kala shaytanuru ndu tawata maaridin ko bewndu yawtundu keerol, yawndu dow ga fi heɗagol ko malaika ɓe yewtata dow ton. ɗum ɗo wa hifdan min kulli shaytanin marid, wono wiiri noon wa hafidnaha min kulli shaytanin rajim. o wi min reniri kañum ɗen ɗon koode, min ayniri ɗen ɗon koode kala shaytanuru ndu tawata ko shaytanuru raɗandu e yurmede Allah, yawndu dow ga fi yawgol heɗo. o wi wa ja'alnaha rujuman lishayatin, min waɗi ɗen ɗon koode ko koode ɗe tawata ko raɗorɗe ɗiɗo jinna shaytanuje ƴawayɗi dow ton heɗago. andi wono jantornoɗen noon ka suratul jin ko attinelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe neleɗe ɗiɗo shaytanuji ɗi towindirayno, kanɗi shaytanuji ɗin ɗi ƴawindirayno haa ɗe hewtuya ka asama dow. wondu ndun sengo dow ndu heɗo ko malaika ɓe yewtata kon ton e piiji ko Allahu tabaraka wa ta'ala humpiti kañum malaika ɓen e nder piiji ɗi tawata ko waɗayɗi e nder hitande nden. en andi jom meɗen tabaraka wa ta'ala e nder jemma laylatul qadri, kala jemma laylatul qadr ɓeɗo malaikaɓe ɓe o halfini toppitagol fiyakuji tagore nden. goto kala e maɓɓe o humpitay ɗum, o jonnay on tigi kanko neɗɗo on ko tawata ko feƴƴay ɗum e nder nden ɗon hitande. ko ɗum waɗi si kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ñallal ngal laylatul qadr, jemma eɓɓore, o wi fiha yufraku kullu amrin hakimin. o wi koye nder on ɗon jemma woni ko sendete kala fiyake mo tawata ko ñawaɗo ka makko kanko Allah fi hitande nden. ko waɗi malakul maut kamɓe tigi e hoore maɓɓe ko e nder on ɗon jemma ɓe humpitete ɗen ɓe tawata ko ɓe laje muɗum ɗen huɓata e nder nden ɗon hitande. goto kala e maɓɓe ko ñallal hongal, ko e leydi hondi, ko e nokkure honde, ko e sa'a hombo woni ko ɓe yahantamo kanko neɗɗo on, ɓe artira ruhu makko on ka Allahu jalla wa ala. joni noon kañum jinna shaytanuji ndin ɗi yahayno ɗi ƴawa dow ton ɗi heɗo. si ɗi heɗike ɗi heɓi ɗon hunde wotere, ɗi adda ɗum ɗon, ɗi tippina ɗum ɗon, ɗi hewtina e ɓeɗo ɓe tawata ko mbileɓe ɓen, ndureɓe ɓen. ɓen noon si hendike nden ɗon hunde wotere, ɓe takka ɗon kadi penale 100 ɓe sakitana jama o. si nden hunde ɗon ari waɗoyde, jama on inna dartale ɓe wolno ɗum, ɓe ronka yeƴƴitade penale 100 ɗe tawata ɓe feniɗen nden ɗon woopi, ɓe hoditora ɗum ɗa. ko ɗaɗi si jomi meɗen wi
wa in kunna la mubtalin o wi menen men jarriboto de sina ɗum ɗi jinna cheytanuji mo annduno fi majji to ɗo e ɗi hewtu ɗon o halkayno ɗi kono mo accidi ɗi yahde ɗi heɗo ɗon ɗi heɓa goonga gooto pet ɗi ara ɗi jonna ɗum dureɓe ɓen ɓen hawtindira ɗum e penale temedere ɓe saaka jama o yewtama wonde mbileɓe ɓen ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko yimɓe soɓuɓe kono jomum meɗen tabaraka wa taala o jarri botoma ene hoore ɗum ɗum fuu o humpitaɗa kum fuu a holoto ɓe ka a holtako ɓe nde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe nelano allahu tabaraka wa taala hande kadi o waɗi malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe wonɓe ka asama'uji ton tawi ɓen ɗon malaikaɓe ko aynuɓe jooɗi ɗiɗo jinna cheytanuji si ɗi ƴawi dow ton kanko jomumen o acca ɗi ƴawa few heɗotonum no si ndu heɗike gotel e piiji ɗiɗi ko imma ndu bugo konngol kon ndu heɗi kon ndu sunne malaikaɓe ɓen tetta kañum hoodere ɓe sunnira jinna cheytanuru ndu walla o ɓe sunna ndu ko attindu bugade konngol ngol bugagol mayru konngol ngol si ndu sunne hollali wonde ndu foolu allah azza wa jalla da'iman o accay dambugal fi jarrabuye ɓanon jinna cheytanuji ɗi watti heɓude ɗum ɗi yiltitiɗi tawi iblisu alayhi la'ana ɗi humpitimo kanko cheytan e nder ɗum ɗon kañum iblisu alayhi la'ana o wiyawa goɗɗum waɗi e hoore leydi ndi hada yadullu ala annahu la ya'lamu al-ghayba annon nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi qad bu'itha ɓe nelanom kono kanko iblisu alayhi la'ana o wiyawa goɗɗum waɗi e leydi ndi on tuma o immini noon kañum ɗin jinna cheytanuji ɗo ɗi yalti ɗi jinda ɗi ndaara ko honɗum e hunde nde tawata ko hunde tungarankore woni ko waɗi e hoore leydi ndi karmakoɓe goo maaki wonde kanko iblisa o hocci leydi ndin o lunni o ɓawo lunni kende o enni ko waɗi kon ko makka waɗi jinna cheytanuji ɗin immi tawno jiya e majji annasibiyun ko noon ɗi yaari haa ɗi ari ɗi hawri e nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi hiɓe juulude woɓɓe go wi ko futuroɓe onno juulude kandi jinna cheytanuji ɗin ɗi nani noon ko nelaɗo alayhi salatu wassalam jangata qur'ana ko hawni ɗi jangi maɓɓe on hawni jinna cheytanuji ɗin moƴƴa hito maɓɓe ngon ko weli kon e koko ɓe woni e jangude ko yuɓɓi ko ɗon si jomi me wi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe juulande allah azza wa jal jinna cheytanuji ɗin ari tayndu kala no humpa kanɗi jinna cheytanuji ɗin yehi ha hakke ko ɗi woni ƴeewude kon seeɗa kanɗi jinna cheytanuji ɗin ɗi fawdira sabu ko ɗi humpa kon oɗo wonɗo jangude ɗi nani ko nelaɗo alayhi salatu wassalam woni jangude kon ɗi heɗi nanugol majji ɗi heɗi ɓa nelaɗo alayhi salatu wassalamu timmini kanɗi ɗum no jinna cheytanuji ɗi silmi ɗon si jomi mi wi wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin kandi jinna cheytanuji ɗin ɗi ari haa gasi ɗi nani tun ɗi dari daragol majji ɗi windirani hakkundaji majji ansitu deƴƴe tayle ɗi heɗade pasei jomin me wi ko yastami'una alquran ha o wi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni heɗitike dental e jinnaji ɗi jenti kanɗi jinna cheytanuji ɗin ɗi gomɗini ɓaaɗi gomɗini kadi ɗi ruttiti ɗi hooti ka ɗimmoji majji on falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin ɗi yehi hande kadi e waajoyagol ɗin ton e jertingol ɗin ɗon kanɗi jinna cheytanuji ɗin
baɗum ɗo waɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gila ka o neli ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ko ni woniri alhaali hoɗum ni wi wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba kandi jinnaji ɗin ɗi wi min memi dey asama on min yeyi ton min tawi asama on no hebbina tef malaikaɓe aynayɓe kañumma e koode ɗe tawata ko sunnayɗe inni wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida li as-sam'i joni noon faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada min laatino har min yahayno min jooɗo toon fi heɗagol ko malaikaɓe makayno kon joni noon kala yawndu hewti ɗon ndu heɓante dow hoodere nde tawata ko hoodere yulayde ndu tawi hande gadi gasi on waɗi joni meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa hifdan min waɗi kañum koode ɗe renirɗe min waɗi ɗe heedirɗe min kulli shaytanin kala shaytanuru maaridin ndu tawata ko bewndu yawndu dow toon fi heɗagol ko malaikaɓe woni e maako o wi kanko Allahu azza wa jalla la yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib o wi wonne ɗiɗo jinna shaytanuji la yasma'un kamo koɓɓe no mari konngudi e maana on woɓɓe go maaki wonde wa hifdan min kulli shaytanin marid li alla yasma'u ila al-mala'i al-a'la ɓe wi wonde me waɗi kañum ɗeɗo koode heedirɗe ɗiɗo jinna shaytanuji ɗi tawata ko shaytanuji bewɗi ɗin ay li alla yasma'u ma'ana mum li alla yastami'u ila al-mala'i al-a'la fi wata ɗi yawɗi heɗo ka batu ngu tawata ko towu ngu dow dow woni batu malaikaɓe kamo koɓe go maaki wonde oɗo la yasma'una ma'ana muɗum la yastami'un ila al-mala'i al-a'la kandi jinna shaytanuji ɗin hande kadi ɗi wawa heɗoytaako ton ayi kam batu ngu tawata ko batu towu ngu dow woni batu malaikaɓe o wi wa yuqdhafuna hiɗi buge ɗi raɗe min kulli janibin e kala bange kala none no ɗi ardi e kala nokku kadi yaltitiri fi heɗagol kandi jinna shaytanuji ɗi yuqdhafun hiɗi buge ɗeɗo koode ɗe tawata ko koode yulayɗe Allahu wi duhuran ayi ka raɗagol ɗi kandi jinna shaytanuji o wiye hoore ɗum no walahum no woodani ɗi kadi adabul lette ɗe tawata wasibun ay da'im lette ɗe tawata ko lette duumiɗe kala jinna shaytanuru ndu tawata ndu sunnirama ɗon hoodere hande kadi ndu ala fawtare gila ɗon ko lette ndu wonata e muɗum ha darngal daro ndu immintine ɗum kadi si ndu ñawama ɗon ndu naɓe kadi yiite jahannama ndu luttoya ton kadi walahum adabun wasib ko lette ɗe tawata ko lette duumiɗe si tawi le hawri kayru jinna shaytanuru ndu maayidi e on ɗon alhaali mayru on no wayi wa alhaali ɓeɗo heferaɓe ɓe Allah azza wa jalla halki ɓeɗo heferaɓe ɓe tawata ɓe halkama gila e moftali arani ɗin ko kaɓe halka ɗon ɓe gaynide on halakuye aduna ɗon ko ɗon ɓe nangodiri kadi e halakuye mo tawata on ko halakuye on ka barzakh si ɓe immitoyke kadi ɓe nangodiroya e halakuye mo tawata on ko halakuye on ka yiite ɓawo ɓe hasbede ɓe qirrintine e hoore boneji maɓɓe ɗin ɓe naɓe toon ɓe luttay ɗum ɗon ɓeɗo waɗi ndaare masalan fir'auna Allah azza wa jalla o wi annaru yu'raduna alayha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab ɗum ɗo ko ñande wo e ñande wonkiji maɓɓe ɗin ɗi addete e hoore yiite jahannama ngen ɗi weeɓite e hoore yiite ngen ɓe meeɗa ɗon taw gulendi kañum may lakkere ko woni e yiite ngen bimbi kala e kiikiiɗe kala ha darngal daro
ñande no dargal ngal dari kadi wiye adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab letteɓe naado yomɓe ka ɓuri e tiiɗude ɗon e lette ɗen ka nder yiite o wi illa man khatifa alkhatfata fa atba'ahu shihabun thaqib oɗo illa istisna on ko o munqati ay walakin na dai inugol siwana ɗo walakin ko woni sa inni ɗo siwana ara bonni ma'ana joni ndare لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ودني دي لتد توتا كلت دومي دي إلا سوانا من خطف الخطفة دند توتا كجيلي دو جيلاند فأتبعه شهاب ثاقب جوكتان هودر اند توتا كهودر يولاند دودو كاير ورنا دو عذاب واصب أي إلا ولكن sikowoni man khatifa al-khatfata kala ndu jinnaru ndu tawata ndu jiliki jilande maana mudun ndu yeyi dow ton ndu hebi ko ndu hediti jomi meden tabaraka wa ta'ala o wi fa atba'ahu ndun don ko pellet jokkitayndu shihabun hodere nde tawata thaqibun ko sunnayde yula ndu lawota ko ala kulle ko imma ndu bugo kongol e jinnaru hikkundu nuno kayru ndu halko ɓawo ndu bugade yani hoodere nden naata e mayru sunnandu walla hoodere nden sunna ndu tawa ndu bugaki kongol kono ko pellet kayru on e hoore mayru ndu hisata on waɗi si tawi imam qatadata ɓe maake rahmatullahi alay ɓe maaki allahu tabaraka wa ta'ala ko tagiri koode ɗen ko thalatha sabu piiji tati pet la rabi'a laha ala hunde nayaɓere goo on ko zinata lissama cuɗaari wonande asama o ɗiɗi on e hoore muɗum ko hiffadan min kulli shaytanin marid ko renirɗum aynira kala sheytanuru ndu tawata ko sheytanuru bewndu yaha e ndu heɗagol to tammuɗum ko alamatun yuftada biha ko alamadeji ɗi tawata ko fewirteɗi ka leydi wonɓe ɓen masalan ka sahara ka burure afuwan ka sahara ka désert to si ɓe yehi ha e nokku goɗɗum ko koode ɗen ɓe narata ɓe wawa yitude lawol ka ɓe fokkiti ɗum nambile yaga wa nafsu shay'in wanaka maayo kadi batoje ɗen e hoore muɗum ɓe ndara direction koode ɗen ɓe jokkira non ha ɓe hewtoya kamɓe fokkiti ɗum ko ɗon si jomi mi wi wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun o wi menen min waɗi alamadeji boy kañumma e koode ɗen tawata ko ɗum ɗon ɓe fewirta ka hoore leydi ɓe ɓe yehi masalan ka sahara ta ɓe anda ko honto ɓe yuri ko anda honto ɓe fokkiti si ɓe ndaari wana koode ɗen annduɓe fii muɗum ɓen so ɓe wi ndeɗo hoodere ka hikkori ɗo nokku ko ɗo hikko nokku kaarijo ko ɗo hikkori ndeɗo kadi ka hikkori ɗo nokku kaarijo ko ɗon hikkori ɓe kadi ka bahru nafsu shay'in ɓe maaki ko ɗiɗo piiji tati amma kala wiwɗo wonde allahu tagiri hoodere fii yonde saaƴi maɗum o tagiri hoodere fii ko goɗɗo ndaarira hoodere nden est ce que laawol no feewi walla laawol feewa ɗum ɗon fof ko penale ɗum Allah azza wa jalla ko tagiri koode ɗen ko ɗiɗo piiji tati o wi fastaftihim ay salhum lando ɓe ahum ene hara ko kamɓe ashaddu khalqan ɓuri tiiɗude tagu amman khalaqana kako nden tagore luttunde nde men tagi karmo ko ɓe go yaari ko ɗum ɗo woni maana kako tagore luttunde nde men tagi nde kono imam qatadata afwan sa'id ibn jubair ɓe maaki amman khalaqna ay almalaika lando ɓe heferaɓe yedduɓe saliɓe ma gomɗinɗe ɗo wonɓe hoditorde doole ko ɓe jogii kon landiɓe ene ko kamɓe ɓuri tiiɗude tagu mana ko kamɓe ɓuri tiiɗude tagudi kako ɓeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko ɓe men tagi kamɓe ɓen ko mbo ɓuri marde doole allahu wi inna no menen ndi khalaqnahum men tagiɓe kamɓe ay men tagi asli maɓɓe woni baabe maɓɓe adama min taynin
immorde e loopal ngal tawata laazibin. Laazib Abdullah ibn Abbas ɓe maaki laasiq. Laasiqin ay maana muɗum loopal ngal tawata ko narlungal, tawa ko jogondiraygal. woɓɓe goo wona imam Muqatil ɓe maaki laazib maana muɗum laziq bizayi, laziq. so innama laasiq bisad ɗon ko loopal narlungal. si hunde innama ko nde laasiq yani ko jogondirde, kayre hoore mayre hara hinde fawodiri ha nde notodir. amma si hunde innama laziq bizayi ko hunde nde tawata si nde notama e ko wonande nde jogoto. laasiq bisad ko hunde nde tawata kayre hoore mayre hinde notodiri nde jogondir. laziq bizayi ko hunde nde tawata ko nototonde e goɗɗum jogito. famige Allah azza wa jalla o wi gomɗi dey men tagi asli maɓɓe woni baaben maɓɓe adama min tinin immorde e loopal ngal tawata lazibin ko loopar narlungal. o wi balsi ko woni ajibta. annelaɗo alayhi salatu wassalamu a haawike ɓaawo sellugol ndeɗo qur'anare e laabugol ma'anaji mayre e yuɓɓagol mayre, yuɓɓande nde tawata ko yuɓɓande labande, yuɓɓande nde tawata ko yuɓɓande fotunde. an a haawike ko honno ɓeeɗo yeddiri ndeɗo, ko honno ɓeeɗo salori ndeɗo. kono wa yaskharuna kamɓe hay joni hiɓe duumi e jalkitugol kañum ndeɗo qur'anare, e jalkitugol ma an e hoore maɗa. kamɓe ɓe duumi hay joni ɗum ɗo. karmo koɓe go jangiri bal ajibta ɓe waɗi rafu ta'o, ayi bal ajibtu, ayi ɗon haray ko kanko Allah azza wa jalla. no woɓɓe goo maaki wonde ko haawoto hunde kamɓe ɓe yaari waɗgol inkar, ɓe wi ko haawoto hunde ko ommo andande. tawi noon no jeeya e min sifati Allahi tabaraka wa ta'ala al-ya'jab, kanko Allah azza wa jalla o haawoto. jon non haawagol Allah azza wa jalla gol e haawagol meɗen ngol ko gotum la. idan wi'ugol wonde kala haawiɗo ko si tawi hawri o anda woni hunde ma si nde yawti haqqille makko nden ɗum ko sigo ibnu adama. amma kanko Allah azza wa jalla non la yaliqu bi jalalihi wa la yusafu bi dhalik. o wi wa idha dhukkiru, si tawi hawri ɓe waajama, ɓe waajorama ndeɗo qur'anare, la yadhkurun, ɓe ala e waajitorde. ay bi ma'na ɓe ala e jaɓude waajungu, ɓe wona e waajede ngu. hiɓe wi'ede wonde shirku no harmiɓe shirkude, ɓe wi'ede zina no harmiɓe zinude, ɓe wi'ede yaro beere no harmiɓe yarde, ɓe wi'ede riba no harmiɓe ñaamude. wa idha dhukkiru la yadhkurun. o wi wa idha ra'aw, si tawile kadi ɓe yi'i ayatan alamande kaawe mo tawata ko tindinowo sembina annabankaku maɗa ngun e nelal maɗa ngal, yastaskhirun, ɓe jalkitay ɗum ɗon, ɓe aybina ɗum ɗon. wa qalu, ɓe wi'a in hadha ɗum wonali illa sihrun, si wana ko bilewngu tawata mubinun ko ɓangu. ɓe daro ɓe wi'a a idha mitna, e yo ene menen si men maayi, wa kunna men laatike turaban bullaari, wa idhaman kañum e ƴiyeɗe tawata ko wuɗuɗe, a inna e hara menen la mab'uthuna ko men immintinteɓe, awa aba'una al awwalun, ay ma'a aba'ina al awwalin, wondude e ɓen baabiraɓe amen aran ɓe neeɓuɓe. ɓe tata na hande ɓe maayi, menen e ɓeɗo fuu si tawi hawri men maayi, men tawtiɓe, mi wonti bulla wano ɓe woniri noon, mi wonti ƴiye wuɗuɗe wona ɓe woniri noon. ene e yo menen men immintinoyte kade. Allah azza wa jalla wi qul, ma kamɓe na'am, ko pelle toon immintinoyte.
wa antum tawa onon kadi dakhirun ay saghiruna adilla tawa ko on jaasuɓe jaasinaɓe kadi hattirde jaasinegol on immintinoyte pellet ɗum hoɗum waɗi so wi qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ma kamɓe si ɗon faala si on maayi on wonta woni kaaƴe ma si on maayi wonton jandi ma si tawi hawri on maayi ndaare kala tagudi ndi tawata ko ɓurdi sattude ɓurdi mawnude e haqqille moɗon ɗen ka ɓerɗe moɗon si on maayi wontiron non pelle to mimmintinde allahu wi kon sa wowlaniɓe ɗum fa sayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa a wowlay ɗum tun ɓe dimba koye maɓɓe ɗen ɓe yiltira ɗe nane e ñaamu fi hollugol wonde ɓe hoolaki ɗum ɓe nayi ko wonde tuma ɗum wawata wonde ɓe dimba koye maɓɓe ɗen ha gasa ɓe landoma ko honde tuma ɗum wawata wonde ɓe landoma kadi ko hombo watta ɗum man yu'iduna ko hombo ruttatan qul alladhi fatarakum awwala marra on taguɗo on ka arande laawol ko on ɗon tigi woni ko immintinta ndaaruno joom meɗen tabaraka wa ta'ala yuɓɓiri o wi innuɓe qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ɗum ɗo fof ko fi tabintinalngol ɓe yo ɓe ndaaru kala tagude ndi tawata ko ndin ɓuri mawnude ka ɓerɗe maɓɓe si ɓe maayi ɓe wonta ɗum o immintinaɓe o wi si a wowli ɗum fa sayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna si a wowli ɗum ɓe dimbay koye maɓɓe ɗen ɓe yiltira ɗe nano e ñaamo ɓe daroɓe landoma awa joni man yu'iduna ko hombo ruttoytan si min wayi non hombo artirtan qul alladhi fatarakum awwala marra on taguɗo on ka arande laawol ko on tigi woni ko immintinta allahu wi ma kamɓe fa innama hiya zajjaratun wahida immintingol ɓe ngol ɗum wonali siwana ko wuttandu woturu pet ndu asrafilu wuttoyta nodda ɗiɗo ɓalli ɗi tawata ko muncitiɗi ɗi foppiyo ɗi notodir ɗi takkodira ɗi waɗa ɗum ɓe wutta ɗiɗo ruhuji ɗi yalta e alando ɗum ruhu kala yaha tawoya ɓandu ka yaltunoɗon naata e ɓandu ɗum fa idahum tawa kamɓe kisan yanzuruna hiɓe dariɓe ndaara ay ruhuji ɗin aran naata e ɓalli maɓɓe ɗin ka nder kaburu on eeso goto kala e maɓɓe yalta daro fa idahum qiyamun yanzurun tawa goto kala e maɓɓe no dari no laƴƴa gite no ndaara on tigi ndaarira nano e ñaamu yeeso e ɓaawo kayfa raɓɓe daro inna man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada arrahmanu wa sadaqa almursalun ene ko hombo immini men e ngol ɗoyngol amen ngol men dari ngol men ɗaninoɗo si tawi ɓe wowli ɗum on sati kamɓe tigi ɓe daroɓe hadha ma wa'ada arrahman ko ɗum tigi huɓa yurmendejo on o fodu ko ɗum janganano ɗen ka aduna wa sadaqa almursalun ya nelaɓɓen gongi yaka nelaɓɓen ko wowluno kon ko gonga ayi kamɓe hefaraɓɓen e hoore maɓɓe ɓe konti wonde konko ɓe woni ka kaburu ɗon ɓe kontiri ɗum wasi tawi koɗɗoyngol ko ɗum wasi jomi mi wi ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha ko ɗum cheikh usaymin ɓe maaki wonde neɗɗo mo tawata ko neɗɗo mayɗo hakkunde ka o maayi ɗon e daroyagol dargal ngal yawanay mo ɓuri ko neɗɗo ɗanoto jemma on fo jemma on ɗoygol ngol ko yawantamo ko gila ka o ɗani e o finde anda sino famade mo neɗɗo ɗanotoɗo ɗo e misal ɓawo geeƴe innen tun joni e 21 heures o waalo
o immoyo e 5 heures ma e 6 heures on si majji gonno ngo wiyatama o si kay ko 10 minutes o waali are no yaawi moƴƴa joni noon joomi meɗen tabaraka wa taala o wii wonde si tawi ɓe immintinoyamande ñanden ɓe sikkayi wonde ɓe wonaali kamɓe e hoore maɓɓe ɓe wonaali e ɗanɗo gurdan aduna walla ɓe wonaali e nder kaburuji maɓɓe ɗin si wona yeru bimbiw gootum walla kiikiiɗe gootum oɗen anndi jemma o ngo pit e bimbiw gootum kono ɓuri juutum joni ɗetten masala abduha sey ko gila ka fajiri feeri ɗon duha fuɗɗi duha ka fuɗɗi ko si tawi hawri irtafa'ati shamsu qida rumhin ka na ɗon duha fuɗɗi joni noon duha on no fuɗɗi ɗon o yehi ha honto kubeyla zawal takko ka nangen e hono wiyete yani qabla an tatawassata ashamsu ko atti nange ngen nge wonde ka tumbo asama tawa nge yonni tumbo hoore neɗɗo o yeru o waktu ɗo wiyete waktu duha oɗo e jemma on fo no fota hoɗum laare moƴƴa sen ƴetti misal wano Uzair e hoore muɗum nde Allahu tabaraka wa ta'ala sortuno ruhu on e maɓɓe ɓaɓe hewti aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'athahu duuɓi temedere ɗum minti kam labista qala labistu yawman tay ɗum ɗon no juuti wi aw ba'da yawm karmo ko ɓe go maaki fi honɗum ɓe makanno aw ba'da yawm aɓe maaki yawman ɓe ɓanti ɓe ndaari nangen ɓe tawi ma garabat nge mutali ɓe andi noon fewndo ko ɓe wayreno ɗon kamɓe ɓe faami ko ɗanagol ɓe wonno ko ɓe wayreno ari nangen fuɗi joni noon ɓe dartinge nge mutali ɓe maaki aw ba'da yawmin wurenno gasa hay timmali ñallal par ce que nangen ko mi wayreno ari nge fuɗi kono nge mutali heno hay jolle nge mutali ɗon 100 amin non ko e duuɓi temedere no gasa ɓen ɗon innen no raɓɓiɗi ashabul kahfi 300 sinina wasdadu 9 kono nde jom meɗen tabaraka wa ta'ala immintinnoɓe qalu kam labistum qalu labisna yawman ɓe wi aw ba'da yawmin ko waɗi si tawi Allah azza wa jal fiyakuji makko ɗin no hawni si neɗɗo salanike Allah si neɗɗo shirkani Allah si neɗɗo yeddi Allah subhanahu wa ta'ala o anda ko o woni memminande hoore makko o anda asinaro moƴƴa taguɗo ma on kanko woodima kala kadi ko wonduɗa e mum ko kanko okkuma kala ko wonɗa e wadde kadi ko kanko wonma newinande waɗa ɗum ko yerimo accuma wosiɗa wadde ɗum si a maayi kadi jama on fof musidal gonga ɓe siɓɓe e yiɓɓe fof muɓodiray woni ɓe yawa joomi ko o okkunoɗa men nattimo kadi anda sino famade mon ñande kanko o yaltinnoma ka gurdan aduna ɗo yimɓe ɓen haray mo kala no ettama no welti joni noon si a maayi ko ɓen kadi woni arde moɓodira ɗon walla woɓɓe goo kadi hara dow woɓɓe maɓɓe no tawa ɓen woni arde moɓodira ɗon ha gasa ɓe haɓɓama ha moƴƴa jes ɓe suddama ha gasa ɓe wiya joomi awa hino ɗo menen mi wondi e makko yeru ko muyuɗayo mi wondu kon joni e hino o hotika ma ndaru ko honno gerdatamo a ala non nokku kadi ka dogira ɗum waɗi so wi aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an kala nokku e nokku kala ka wonɗon Allah azza wa jalla alde
ɗum karmo kojo go maki o wi yabna adama anta alladhi waladatka ummuka bakiyan والناس من حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون في يوم موتك إذا بكوا ضاحكا مسرورا ويكو أيو بنجل آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا كو أنتجي نين ما جبنو نياند جبنا لا تيدا ولا أنو يلتو ɗo jibinteɗo so wullali yawɓe no tappa mo fi yo wullu woɓɓe motta mo fi yo wullu ma si a wullali ta ɓe maapi ɓena bo wullo ɓe no wullal dey anta alladhi waladatka ummuka bakiyan tawi wannasu min hawlika yadhakuna sururan yimɓe ɓen sera ma ɗon an ka wullata ɗon kamɓe hiɓe jalde weltare baɓe ma no welti mi jibinanama ɓiɗɗo kotiraɓe ma jajiraɓe no welti yaayiraɓe neniraɓe kawiraɓe patiraɓe musidal fop no welti bolondamen on ɓeydike harayka tigi tigi Allah azza wa jalla arsikinen geɗalje wannasu min hawlika yadhakuna surura karmo kojo on maki fa'amal gollan non joni li nafsika wonki maɗakin an takuna fiya laato fi yawmi mawtika nyande mayde maɗa nden idha bakaw si kamɓe ɓe wulloyi suno ko ɓe serti e maɗa kon tawa an a laatoto nden nyanden dahikan ko a wonɗo jalde masruran weltiɗo da'iman ko ya jaɓu luutondira nyande jibinaɗa an a wulli kamɓe ɓe jali ha hande yi jibinaɗo no jala ɓe meeɗi nande no wante ko wullali ma o wulli kono o jali nga hande ma sami'tu huwa ma ra'aytu jon non nyande mayɗa kadi haysi heɓoto jalayɓe kono pellet heɓoto wullayɓe karmo kojo maki eto hattirde etagol lutondiro nyande wulluɗa kamɓe ɓe jali eto nyande ɓe wulloyta an jalande nyande tawa nyande wonki maɗa kin sortande kamɓe hiɓe wulla kaari men serti e makko no waɗiri ni no wattitiri ni tawa ande nyanden heɗa welti taqulu qaddimuni tinninelan ittelan e balbe moɗon ɗen hewtinollan kam fokkiti ɗum ɗum hanani ibnu adam allahu wi wa qalu siɓe gayni immintineɗe fewɓe darike hiɓe laƴƴa gite ɓe ndaari ɓe tawi pellet ɗo e hino alhaali o ɓe wiya ya waylana e bone amen e halkare amen e tana amen haha yawmuddini ngal ɗo nyallal woni jakayo nyalande joddi kañumma e hasbore neɗɗo yo wi'u ya wayli ma o wi'a laytani ko atti ruhu makko on nangeɗe oɗon moƴƴani mo ya wayli e bone am andi fiyam boni ayo mi wattito wattitaki sam laytani lam af'al kada hanani lan harami waɗano ɗum o tuba o rutto o waɗa ko moƴƴi ko atti ruhu makko on nangeɗe kono si ha ruhu makko on nangama kanko neɗɗo o fuɗɗike wiide ɗo ya waylata ma ya waylana ma ɗum laytani ma laytana refi makko boni ndaren to kala ka jom meɗen tabaraka wa taala addi wowlayɓe ɗum ɗo ɓen ɓaawo ruhu maɓɓe on nangeɗe o halakuye woni yeeso wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كان الله عز وجل وي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يا ليتنا
ata'na allaha wa ata'na ar-rasula. oɗo ibnu adam si tawi hawri kanko neɗɗo alhaali makko fewndori ni harafi makko boni yomi mi wi wa qalu ɓe wiya ya waylana bone amen hada ñalande hasbore tigini e joddi hada yawmul fasli ay si ɓe darike ɓe wi'i ya waylana hada yawmuddin on sati ɓe jaabe hada ngal ñallal ngal wonɗon e muɗum ɗo hande yawmul fasli ko ngal woni ñallal ngal tawata ko ñallal sennindirgol non hande bayna alhaqqi wal batil hakkunde gonga on e mere nden wa bayna ahli alkhayri wa ahli alsharri wa bayna ahli aljinani wa ahli alniran ko ngal ñallal ni andi aduna ɗo fof no jilli ahlul khayr wa ahlul sharr ahlul jinani wa ahlul niran fof no jilli no hawtodira no yaha ka kaburu kadi ɓereɓe asa ɗo ɓe ƴawna ƴiye neɗɗo mo tata ko bonɗo wonno ɓe wattina ɗon neɗɗo mo tata ko neɗɗo moƴƴo ma ɓe asa ɓe ƴawna ƴiye neɗɗo moƴƴo wonno ɓe wattina ɗon neɗɗo mo tata ko bonɗo amma si aroyama ñalande darngal koko jomi mi wi ko wamtazul yawma ayyuhal mujrimun nden ñanden kanko allahu tabaraka wa taala o wiyaɓe hey ko ono yo bomɓe sendodire e moƴƴuɓe ɓen hande potte takko maɓɓe few ono yahon wonon nokku nguutu onon ko feere yaato wano wiri no thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا koni si o moɓidiriɓe noon kamɓe bomɓe ɓen fof wartiriɓe feere ɓen kadi ko watteɓe groupe aji ɗi tawata ko sertuɗi ahlu shirki ma ahli shirki wa ahli lkufri ma ahli lkufri ahli lbidai ma ahli lbidai ashabi zina ma ashabi zina أهل السرقة مع أهل السرقة الذين كانوا يشربون الخمر هم كذلك معا كوني كنا كان الله عز وجل وبنغني رنو يسو بيدو آية أي بيدو بجابو ببيا هذا قال له نيلل وني يوم الفصل نيلاد سندي نرغل حق لغونغا إفنان سندي نرغل حق لمؤيو كان يما إبوندو alladhi ngal nyallal ngal tawata kuntum on latino ke bihi e maggal fewndo wondon ka aduna tukazzibuna hedon fenna no ngal hari on holaki ngal so inna man ngal nyallal no habbi o wi on na gonga onno du wawata wonirde si malaika ben jaabi ke be dum Allahu tabaraka wa ta'ala o ya uhshuru alladhina zalamu o ya mobe ay ko ono yo malaikaaɓe am mooɓe ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko tooñunooɓe ɓe dendaningal maɓɓe kalmo ko ɓe goo maaki wonde almuradu billadina zalamu huna ko almushrikun kono no huuɓiti ɓuri ɗum wono ardi noon e konnguɗi woɓɓe goo haye sahabaɓe wona umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu allahu wiya uhshuru alladina mooɓe ɓeeɗo zalamu ɓe tawata ko tooñuɓe ɓen wonnooɓe ɓen ka aduna ɓe yeddinmi ɓe salani nelaaɓe am ɓen ɓe jokki beleeɗe wonkiiji maɓɓe ɗi mooɓe ɓeeɗo ɓe dendaangal maɓɓe wa azwajahum abdullah ibni abbas ɓe maaki wonde wa ashbahahum e nanduɓe e maɓɓe ɓen ɓe fot maɓɓe ko ɗum umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ɓe firi o aya ɓe maaki ko faanda ɗon ko wonde ahlu zina ashabu zina ma ashabi zina ɓe maaki sharibu lhamri ma sharibi lhamri ashabu sariqa ma ashabu sariqa
ko ni ɓe waɗirte. zinaynoɓe fop ɓe moɓe tefere, wujjaynoɓe fop moɓe feere, yaraynoɓe beere ɓe fop moɓe feere, ñamaynoɓe riba fop moɓe feere. kala yimɓe ɓen e boneji muɗum ɗin ɓe waɗe groupe uji. koye nder ɗum ɗon noon jomi mi wi thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya. kanko Allah azza wa jalla o ndaara shirkayɓe ɓen fuu ko hombo ɓurno e maɓɓe marde bandiyagal e bewre ka shirku. on ɗon yaltine yimɓe bid'ayankoɓe kadi ndaare ko hombo e maɓɓe ɓurno tiiɗude bid'a e bandiyagal e muɗum. on yaltine zinayɓe wana non, yarayɓe beere ɓe wana non, wujjayɓe ɓe wana non, ko ni ɓe dendanigal maɓɓe. Allah azza wa jalla o wi'a moɓe ɓeɗo wa azwajahum e ɓeɗo nanduɓe e maɓɓe. on imam al-Qurtubi ɓe maki wa ashya'ahum, ay e none maɓɓe kala wawɓe no ɓe wayno. no waɗi karmokoɓe go yaruɓe ɗo wonde wa azwajahum ko faanda yani ko nisa'ahum, sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe tawata ko almuwafiqat bihim fi shar. sonnaɓe maɓɓe ɓe tawata ko feppodirnoɓe e maɓɓe ɓen ka bone. mana heferaɓe ɓe tawata sonnaɓe mum ɓe jokkuno ɗum ka keferamu, bid'ayankoɓe ɓe rewɓe mum jokkuno ɗum ka bid'a, yaraynoɓe beere ɓe rewɓe mum jokkuno e ko nandi sifa ɗin fiji. karmokoɓe go maki wonde wa azwajahum ay qurana'ahum min ash-shayatin, bimana ko ɗin sheytanuji ɗi ɓe takkodirno e muɗum bewinnoɗi ɓe, ɗin jokkunoɗi ɓe, ɗin cuɗani ɓe ha ɓe ɗoftiɗi ɓe waɗi moɓeɓe ɓe dendagal maɓɓe. wama kanu jomi mi wi e dendanigal ko ɓe laatino kadi ya'buduna hiɓe rewayno min dunillahi ko wona allahu, on tawi ɗum no weltorno no jaɓi ko ɓe rewayno ɗum ko. ɗo wana dendanigal ɓe rewaynoɓen alal itlaq min dunillah. wannan no wodi e maɓɓe man ya'budu al-mala'ika wa minhum man ya'budu al-anbiya wal mursalin wa minhum man ya'budu as-salihin. ɓeɗo tawatake ɗo ko ɓen tawata hiɓe rewaynoɓe tawi ɓen no weltori ko ɓe rewaynoɓe ko, ɓen no jaɓi ɗum. allahu wi moɓeɓe ɓe dendagal maɓɓe kamɓe ɗinɗi ɓe rewayno tawa ɗi weltori ko ɓe rewaynoɗi ko min dunillahi azza wa jalla. o wi fahduhum fewnonɓe. karmo koɓe go maki ma'ana muɗum ay fadulluhum tindinonɓe, sappinonɓe ila siratil jahimi, faade e lawol yahango ngol ka jahimi. wiyonɓe he onon e heno ko ngol lawol ɗo jokkoto may ila siratil jahim. allahu azza wa jalla o wi waqifuhum, son addiɓe haa ɓe hewti e nokku darneɓe. ko waɗi noon innahum no kamɓe mas'uluna ko ɓe landeteɓe. no wodi ko ɓe lande taw on sati si ɓe naade noon ka nder yiite jahannam. neɗɗo kala neɗɗo no haani heɓude ko fanɗi wo ko fanɗi, ko raɓɓiɗi wo ko raɓɓiɗi e nder ñallal ngal, ko o jooɗoto haysi ko minitaji ɗiɗi, o tasko ko honno woniranoytamo ngal ɗo ñalla, par ce que mo andi o wopatangal. o miijito moƴƴa ene nden ñanden ko honno woniranoytan. se noon ɗe yirde ɗo ni no niɓɓa no weta no niɓɓa no woyta, ñande goo e yiyoyay tun tawa ko ka dargal dari ɗo. ñande goo e yi'oyay tun tawa en darike e dargal ngal. jon noon ko honno nden ñande woniranoytama an, koye honɗum e yimɓe woni ko noddeteɗa. pasque jomi mi wi no woodi e yimɓe goo aroyayɓe ta hiɓe hooli hiɓe yaadi e ko tiiɗi, kono feeñanoyaɓe ko ɓe sikka. wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun. tawa kamɓe hoore maɓɓe sallaw kathiran wa saamu kadhalika kathiran wa hajju miraran wa qara'u al-qur'ana miraran wa tasaddaqu bi fuduli amwalihim wa fa'alu kono ɓe aroya wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun.
ɗum ɓe wi imam ahmad ibni hambalin alayhi rahmatullah ñande goo hiɓe rewa allah azza wa jalla jemma ɓe hawri e on aya wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun kamɓe marde ikhlas e suuɗagol fi juulugol jemma e janngugol qur'an kono taskitande ko ɓe taski aya on ko wullini ɓe haa tawi ɓengure maɓɓe nden ko be fina ɓengure nden fini ɓe jeeja kamɓe imam ahmad yoɓe fanku yehi haa woɓɓe goo wi hay kawtalɓe maɓɓe ɓen heɓino e maɓɓe finuɓe goɗɗo e kawtalɓe ɓen ari wi'i imam ahmad yoɓe fanku tawi imam on kamɓe e hoore maɓɓe yukarriru al aya hiɓe fillinnade aya on tawi arɗo on kadi ko neɗɗo mo tata ko za imanin on kadi nani ko imam ahmad jangata kon tawi ko na fi hoore maɓɓe tun kanko kadi hoore makko no mapiniwo enen hande neɗɗo mo tata ko jangowo aya qur'ana walla heɗotoɗo aya qur'ana o yatafakkar o yatadabbar o yata'ammal qalla fande fadlan noon o wulla hara ko taskotoɗo hara gite ɗe wullali few ko ɓernde makko nden tun joni o miijito o tasko ɓale pellet ɗo ala enen hayɗe goto wiyowo ɗo no gasa min mi wopoyay dargal ngal kommoye min mari ɗum ka haqqille muɗum innowo ɗo wonde ñande dargal no gasara min mi ala ɗo ɗum ko si arano ka aduna ɗo ko si a arano ka aduna ɗo ma pellet aroyay nde ñande joni noon ɗi kulaleji wonaɗi jantede e ngal ɗo ñallal ɗum fuu si adama maaki kamɓe ɓe yi allah azza wa jalla no tikki nden ñanden tikkere ha hande o tikkali sifa mayre si nden ñanden feƴƴi kadi o tikkata sifa mayre annabi nuhu watti sifa ɗum annabi nuhu watta sifa ɗum annabi ibrahima watta sifa ɗum annabi musa watta sifa ɗum ɓeɗo fop maɓɓe koko ɓe yi'i kon allah azza wa jalla tawale ɓe wi'a kadi min suusatamo wi'ude yo ar o ñaawa hakkunde tagorde na dey yo yaafo kaari ma o yaafo kaari ko yo ar o ñaawa hakkunde tagorde min suustamo wowlande ɗum hande si ɓeɗo huli ɗum nden ñande ɓe yi konko ɓe yi nden ñande ange min haray ko honno wawɗen nden ñande ono yimɓe ngala taskaade iblisu alayhi lana yejjittini jama on sifa ɗi piiji ko ɗo waɗi si joomi mi wi'i ɓeɗo yimɓe saliɓe gollande ngal ɗo ñallal ko yimɓe bugitiɓe ñallal ngal ɓe yejjiti wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ɓe yejjiti allahu azza wa jalla allahu yejjintini ɓe hoore maɓɓe falyawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada ay falyawma natrukukum fil adabi kama taraktum amala yawmikum hada ibnu adama koye wattu yiɗi o waajito hiɗen ɗo hande janngo are ngalaɗo ko enen goye waɗi galdar ngal no woɗɗi joomi men taguɗo ngal on kanko o wi en ngal woɗɗa o wi iqtarabati saa o wi dargal ngal ɓattike o wi ata amrullah o wi iqtaraba linnasi hisabuhum o wi azifatil azifa ɗum ɗo fof ko hollugol e wonde ɓattike dey ha en taskito ya ayyuha alladina amanu ttaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat li gadin jango ko hollugol e wonde woɗɗa o wiyali faɗɗi jango dey o wiyali ñallal araygal ngal o wi jango waɗi taskoɗen moƴƴo tawi jaɓu aduna ɗayna en aduna ɗaynay tawi jaɓu iblisa ɗayna en ɗaynay ya ayyuha nnasu inna wa'da allahi haq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur no joni no yewten en fuu meɗen bata en suɓu aduna la nu'thiru alhayata ad-dunya ala al-akhirah الله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
khayrun wa abqa. O wi ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Suratu Safati simore nde kanko Allahu azza wa jalla o nodditiri ɗum ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko saffiniɓe walla saffinotoɓe e rewgol mo kanko Allah azza wa jalla. Makiyatun ko tippinade ko attinilaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ferude ɓe seeno Madina. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahu wi wassafati kanko Allahu o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe saffiniɓe walla saffinotoɓe fi rewgol mo saffan hattirde saffinagol. Fazzajirati o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko soggayɓe ɗeɗo duule rondiɗe ndiyan ɗan zajaran hattirde soggugol hawtindiraɗe. E firoɗinmo fazzajirati kanko Allahu o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe ñaadayɓe ŋermayɓe e hoore ɗiɗo piiji haɗaɗi piiji harmuɗi zajaran hattirde ñaaɗugol ŋerma. E firo tammo fazzajirati kanko Allahu o wondiri ɗeɗo ayeje qur'ana ɓanginɗe ñaade kañumma e ŋerme e hoore ɗiɗo piiji harminaɗi zajaran hattirde e ñaaɗugol kañumma e ŋermugol. Fattaliyati o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko jangayɓe zikran ndeɗo alqur'anare makko. O wi inna pellet dey ilahakum reweteɗo moɗon o handuɗo e dewal foddi e maggal on la wahidun ko goto pet ɗum woni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Rabbu samawati kanko jeyɗo ɗiɗo asama'uji jeɗɗi wal ardi e leyɗe ɗen jeɗɗi wa ma baynahuma e dendanigal koni hakkunde ɗi. Wa rabbul mashariqi ko kanko woni jeyɗo kadi ɗeɗo ɗe tawata ko fuɗirɗe nangege. O wi innano menen dey zayyanna men cuɗiri as-samaa ad-dunya asama aduna on bi zinati cuɗari al-kawakib ɗeɗo koode. Wa hifadan men waɗi ɗe renirɗe heedira min kulli shaytanin kala shaytanuru maaridin ndu tawata ko bewndu ƴawi heɗagol dow ton. La yasma'una ɗi heɗotako hande kadi ilal mala'il a'la faade e nguɗo batu dow dowru. Wa yuqdhafuna hiɗi buge min kulli janibin e kala bange duhuran hara ko ɗi wondi e raɗede ay hiɗi buge kode sunnayde. Walahum no wodani ɗi kadi adhabul lette ɗe tawata wasibun ko duumide. O wi illa ko woni tumman khatifa al-khatfata kala ndundu tawata ko jilindu jilande ton fa atba'ahu pellet jokkaydu dey kayru shihabun hoodere nde tawata thaqibun nde tawata ko yulayde sunna. Fastaftihim landoɓe heferaɓe ahum e ara ko kamɓe ashaddu ɓuri tiiɗude khalqan tagudi amman khalaqnaka ko ɓeɗo malaikaɓe amen ɓe men tagi men waɗi dolnuɓe. Innano menen nde khalaqnahum men tagi asli maɓɓe o woni baabe maɓɓe adama min tinin immorde e loopal lazibin ngal tawata ko narlungal. O wi balsi ko woni tun ajibta an a haawike ɓeɗo ɓaawo ɓangude ndeɗo qur'anare kañumma e laaɓude kañum qur'anare nden e yuɓɓagol mayre an a haawike yeddugol maɓɓe kañum qur'anare nden tawi wa yaskharuna kamɓe e hoore maɓɓe hiɓe jalkita ndeɗo qur'anare. Woɓɓe go maki balsi ko woni ajibta an a haawike ndeɗo qur'anare labegol ma'anaji mayre e fotugol yuɓɓudi mayre wa yaskharuna kamɓe hiɓe jalkita kañum qur'anare nde. O wi wa idha dhukkiru siɓe wajorama nde kadi la yadhkuruna ɓe ala waji torde. Wa idha ra'aw siɓe yi'i ayatan aya yastaskhiruna ɓe jalkitay ɗum ɗon ɓe aybina ɗum. Wa qalu ɓe wiya in hadha ɗum wonali illa siwana sihrun bilew mubinun ɓangungu. A idha mitna esimen laatike esimen maayi wa kunna men laatike turaban bollari wa idhaman e ƴiye wuɗuɗe a inna e haram menen la mab'uthuna ko men immintinoyteɓe. Awa aba'una al awwaluna menen e babiraɓe amen aramɓe ɓen fof qul ma kamɓe na'am hihi
wa antum harale onon heferaɓe dakhiruna ko on jasuɓe kadi jasina fa innama hiya pellet dey ɗum wonali fa innama hiya anduno ɗum ko woni zajaratun wahidatun ko wuttandu woturu pet fa idha hum tawakisan kamɓe yanzuruna heɓe dari ɓe ndara wa qalu ɓe daroɓe wiya ya waylana e bone amen e halkare amen hada yawmuddini eno ɗo nyalande nde tawata ko nyalande hasbore e joddi nden malaikaɓe wiya ɓe hada walla jomi me wiya ɓe hada ngal ɗo yawmul fasli ko nyallal ngal tawata ko nyalande sendidirgol hakkude gonga e fenande ni alladhi nyallal ngal tawata kuntum on laatinoke kaduna to tukadhibuna hiɗon fenna eno ngal o wiya uhshuru alladhina kono yo malaikaɓe moɓanelam ɓe tawata zalamu ko toñuɓe ɓen wa azwajahum e kala nanduɓe e maɓɓe kala waɗuɓe bakkatuji sifa ko ɓe waɗi kon wama kanu e dendanigal ko ɓe laatino ko ya'buduna hiɓe rewayno min dunillahi ko wona allahu tabaraka wa ta'ala tawa konko ɓe rewayno no weltori ko ɓe rewayno ɗum ko fahduhum fewtinon ɓe ila siratil jahimi faade e laawol ngol tawata ko hewtaygol ngol ka jahim laawol jahimi ngol waqifuhum darnon ɓe non si ɓe hewti e nokku ko waɗi innahum pellet no kamɓe ko attiɓe naadede ton mas'uluna ko ɓe landeteɓe lande laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal